Алишер Набиев. ба гуфти худатон озод. Агар ҳамкоритон оғоз намешуд, машҳур намешудед? Не, рости гап, Маҳмудхон. Чанд миқдор маблағ спурдед? пули як дута мошина мебарафтагист. Мабудо нақшаи нав кардани ҳамон рекордро надоред? ҳаме хел, ҳаме хел. 100%. ҳамин пичиросо масалан гоҳо шуморо хаста мекард? ҳа. ҳама ҳар хел гап мезананд. ҳолатҳое мешад ки ҳам хандаовар, хоб, ҳам ҷиддия. нақшаи оиладор шудан нест? ҳозир таъмир рафта истодааст. пас аз он унги туи зебо манам он ошиқи шайдо рӯи дунё туи якто туи оромиши дили танҳо. салом ба бинандаои ютуб канали Аҳрори Channel. бо гузашти 10 рӯз, тахминан 10 рӯз, мо боз ҳам аз ин тарафи экран ба шумо салом гуфта истодаем. Хушнуд ҳастем, хурсанд ҳастем ки моро аз он тарафи экран, аз ҳар гӯшаву канори дунё тамошо карда истодед. ин албатта боиси хушнудӣ ва сарфарозии мо аст. қабл аз оне ки гӯям дар ҳузури мо, дар меҳмонии мо, дар як паҳлӯи мо кӣ қарор доранд, ваколатдор ҳастам ки аввалан ёдовар шавам аз сарпарасти кулли барномаи мо ки ин албатта бонки Имон International аст. ин бонк, чун худатон медонед, дӯсти наздики молиявии шумо аст. ба хотири куллан осон намудани мушкилоти молиявии шумо корти визаро пешниҳод мекунад ки ин корт дар зиёда аз 100 давлати дунё кор меояд ва тамоми мушкилоти молиявии шуморо осон менамояд. пас мо чун ҳар вақта тавсия медиҳем ки он нуқтаҳои хизматрасонии бонки Имон International ки ба шумо қулай аст ворид шавед ва корти визаро ба даст ориду мушкилотатонро осон намоед. чун ҳар вақта хоҳиши шуморо, дархости шуморо ва талаби шуморо мо ба инобат гирифтем ва ниҳоятан даъват кардем ҳамон симои шинохтаеро ки агар иштибоҳ накунам тахмин 3 сол қабл як суҳбат доштем. ман ҳозир гӯям агар ҳамин гумо ани мебахшед модарон инқадар сахт хурсандӣ намекунанд. хайрия ва бо гузашти анҳамин қадар вақти дуру дароз ба мо муяссар гарда истодааст ки такроран суҳбате ороем. овозхони шинохтаи Соҳдзамин Алишер Набиев. ассалому алайкум. ассалому алайкум. Маҳмудхон, хуш омадед. саломат бошед. сипос барои даъваттон, эҳтироматон. як саломи оташини шумо ба ҳаводоронатон ва ба онҳое ки моро тамошо доранд. салому дуруд бар якҳои кишмоён, мухлисони канали бародари азизимо Маҳмудхон Channel. барои ҳар якҳои кишмоёни азиз тамошои хушро таманно мекунем. аввалин саволе ки ман мехоҳам пешниҳод кунам, мабодо саросима неанд шумо? не имрӯз ба гуфти худатон озод. мақсад ин ки мехоҳем ки як суҳбати самимӣ дуру дароз ба фурсат, ҷонам ки Маҳмуд, чунки агар иштибоҳ накунам кайҳо буд ки дар мусоҳибаи ҳамкасбони мо набудед, дар суҳбати ҳамкасбони мо набудед. ҳамин тавр? ҳаме хел. масалан ёдатон аст охирон интервюатон кай буд? охирин дар барномаи хато накунам танин буд. хоб, телевизиони танин. лекин чанд сол гузашт. наздик шудани моҳи декабр ин нишонаи серкор шудани Алишер Набиев. чанд соли охир барои ҳамагонам маълум аст ки бо фаро расидани 1 декабр силсила барномаҳои консертӣ оғоз мешавад ва имсол ҳам хушбахтона аллакай
ҳамагон хабардор ҳастанд ва аллакай аксар нафарон чипта харидорӣ карданд ва интизори санаи аз 1 то 8 агар аз 1 то 8 декабр соатҳои 12 ва 15 12 ва 15 илова мешавад боз басто шояд мумкин шавад, лекин ина аз мухлисон вобастагӣ дорад. талаб кунанд, дархост шавад барои чини мо хизмати халқи азиз мо тайёр ҳастем. яъне ки нақшаи имсола расо 16 баст. ҳамин бале. дар тоҷикистон то ҷои ман иттилоъ дорам, агар иштибоҳ накунам, рекорд 25 баст аст. ин тааллуқ дорад ба ғолибҷон Юсупов. мабодо нақшаи нав кардани ҳамон рекордро надоред? Не, рости гап Маҳмудхон таҷрибаи бисёр доранд. ҳамчун устозвор ман ҳурмат мекунам, эҳтиромашон мекунам акои азиз ғолибҷон Юсуповро ва ҳоҷи Анвар Ахмедовро. майлаш имсол не солҳои оянда ҳамин дархостҳо то рафт зиёд шуда монад агар не бошад, агар чуване барои бо дархости мухлисони азиз агар шавад мемонам, лекин ба мақсади мисол рекорд нав кардани не хел не. чанд сол шуд ки ҳозир бо Вафо ако мегӯям, Алламуродов фамилияшон ҳамин гуна будад. чанд сол шуд ки мана ҳамкорӣ дорем? рости қариб 4 солам шуд. ҳамаи оҳангҳои мо, эҷодиётиҳои мо аз дасти ҳамон кас мегузарад. дохили санъаткорон ки ҳастам, ҳамин гоҳ-гоҳ ҳамин гуна фикрҳо, ҳамин гуна суханҳо то ба гӯши ман мерасанд ки ҳамин Алишера Вафо буровад дея мегӯянд. гарчанде ки масалан молиявӣ кӯмак набошад ҳам, лекин аз ҷиҳати идея ва мусиқиҳои нав, фикрҳои нав, ҳамин ба ҳамин фикрҳо шумо чӣ мегӯед? ҳамин хел 100%. агар ҳамкоритон оғоз намешуд, машҳур намешудед? акнун рости инашро фикр накардам, инашро худи худованд худаш медонад. ҳамин машҳур шудани Алишер Набиёв ба тӯи қабулкунии дигар санъаткорон мабодо таъсир расон ба фикри шумо? Не. акнун мухлисои ани дигарон манро омада намегӯянд. мумкин шояд ани ман дигар касам нагӯянд, ман нагӯянд. агар банд бошед чӣ? агар банд бошим, одамое ҳастанд ки дар чанд моҳ ақибаям тӯяшона гифта ният кардагӣ мухлисони ашадӣ. мешавад ҳолато ки масалан Алишер ҷон, мо ба фалони занг задиму ва ё банд будиян ҳамон ба шумо ва занг задим, шумо холиме? рости гап нашундам қариб ки ягон маротиба нашудааст? фақат ҳамашон телефон мекунанд, Алишер ҷон, мо ҳамахи шумои ният кардагӣ, орзу кардем ки бояд шумо дар тӯи мои фарзандон моя дар рӯзи хурсандиҳошон хизмат кунед гуфта. тараддуди консерти имсола аз солҳои қаблӣ зиёд аст? давотоз, ҳаракат, ташвиш? бале, бисёр. намедонам ҳар сола рости гап намедонам одам ҳамин хел бошад. ин корро кунам, аз он сола дида имсол беҳтар кунам, хушрӯйтар кунам, зебо кунам. сурудҳоям ҳар якта суруд бисёр ҳам ҷиддӣ шида кор карда ва ба интихоби матнҳо ва интихоби оҳангҳо бисёр кор кардем. ҳамин ба пешниҳоди як барномаи консерти Алишер Набиёв тахминан чанд миқдор маблағ сарф мешавад? рости Маҳмудхон ҳисоб накардам. ягон вақт. агар ҳисоб кунам наметавонам, барои ҳама ҳисоб намекунам. пули як мошин мерад? мерад. пули як дута мошина мебарафтагис. пули дута мошин. лекин дар давоми сол шукрона ки пешниҳоди барномаи консерти натиҷаи худашро медиҳад. ҳамин хел. ман ҳозир соли 4 аст ки бетаваққуф. соли 4 аст ки бетаваққуф мо барномаи консерти мо пешкаши мухлисони азиз кардонда истодаем. дар мо Анвар ҷонако, Ғолиб ҷонако онҳо таваққуф надоранд. манам кори ҳамаҳои пеша гифта бетаваққуф кор мекунам. агар як таваққуф шавад, агар ба ҳамин фаъолият таъсир мерасонад? Алишер канегу ҷо шуд чӯ консерт дошт? мумкин ба фикри ман бошад, лекин намедонам. аниқ баного бо хато гап занамонам. яъне таъсир расонанаш мумкин аст? да, конечно, таъсир мерасонад.
чирешу намедонам ки як бора ҳамин фасли сарморо интихоб карда мондеда, масалан дар декабр ҳавоҳо сард. медонед Маҳмудхон, таърихаш чӣ гуна аст? ман ба худам мақсад гузоштам, ҳадаф гузоштам ки бояд ман дар ягон рӯзҳои иду айём нагифта бошам. сони фикр кардем ки кадом моҳ, моҳи декабр, 1 декабр мемонем мо. сони ҳамон сол мақсад гузоштем ки ҳар сол моҳи декабр бояд шавад. мушкили мабодо аз ҷиҳати саломатӣ ва аз ҷиҳати омадани мухлисон ки ҳамин ҳавои хунук ҳаминаш сони баъд аз консерт ростикам хотирам ва зад ки чӯ баногоҳ нашуда бошад ки мухлисо азоб кишида бошанд, лекин ҳар вақт ниятҳои нек карда ба худованд илтимос мекунам ҳамон то барномаи консерти ман нагузарад, ба худо ҳаво ҳамин хел нағз меистад. пас аз он сони борону барфу ҳама чиз сар мешавад. ба пуррагии неву қисман тамошо кардам нақшофарии шумо ба филм. Агар иштибоҳ накунам номи филм теғи зиндагӣ буда. теғи зиндагӣ. албатта боиси хушнудист ки масалан Алишер Набиев дар нақши марказӣ аст ва барои иҷрои нақши марказӣ чанд миқдор маблағ супурдед? Не, ман маблағ наспордам Маҳмудхон ростӣ. то ҷое ки ман шунидам барои иҷрои нақши марказӣ масалан Алишер Набиев $3000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико супоридааст. Не. мо ҳардамо мақсад гузоштем, ҳадаф гузоштем ки бояд ҳамин корро аз сараш то охир ба анҷом расонед. ако мо ҳамин даст ба дасти ҳарду мо худо агар хоҳад ҳамин филмро ба поён мерасонем гуфта нақша кишидем. хулас кӯмаки молиявии шумо буд? буд. чанд миқдор? рости хотирам ба нест. буд, лекин аз ҳама дастгирии калон аз тарафи Фаррух Ёрматов барои ман, барои нақш офарӣ роли асосӣ ба ман дода буд. худо агар хоҳад премьера санаҳои 11, 12, 13 декабр. агар ҳамон нақшатонро дар филм бо ҳаёте ки шумо умро ба сар бурда агар мо қиёс кунем, агар худатонро шумо бозӣ кардед? худамро бозӣ кардам. онҷа роле ки ба ҳама актёрҳо дода шуда буд, ҳама бо ҳамон тарзи ҳаёти худаш. шумо чӣ хел шахс, ҳамин хел навистагӣ аст. акнун ман намегӯям бисёр акоҳои азиз ҳамаҳоям бозӣ кардага ҳастанд. акнун наёфтем ҳамон хел чеҳраҳое ки чӣ мегӯям дар ҳаётам ҳамин гуна бошад. наёфтем. хай акнун маҷбур гифтем ҳамон чеҳраҳоро истифода бурдем. агар бо забони филмбардорон гӯем дубл мегӯянд ку масалан ҳар як саҳна то замоне ки маъқули коргардон шавад, ҳар як саҳна то чандин дубл ба навор гирифта мешавад. аз ҳама дубли зиёде ки шуморо навор гирифтанд барои як саҳна чанд дубл буд? вақте ки мо сабтро сар кардем 20 бор буд, 25 бор буд. як хел такраран давом додем. бисёр душвориш чӣ буд дар кино нақшофарӣ? гирия буд. вақтое ҳаст ки ин хел ҳолатҳои ғазабнок шуда дар омада бо бародарат ҷанг мекунӣ. ман акнун дар ҳаётам ин корро накардагӣ ҳастам, намедонам ки чӣ хел эмотсия вай кунам. диҳам ба тамошобин. текстҳо, навиштаҷотҳое ки гапҳои ман буд, анамаҳо бисёр буд, ман фаромӯш мекунам ё ба дигар саҳна меравам. гапҳои суханҳои дигар саҳнаро мегӯям. онҷа ҳам устоди азиз ҳунарманди ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Тоҷикистон Убайдулло Омон буданд. мо гуфтем ки бояд дар ҳамон нақш падари Алишер ҳамон кас бошад. бо вай шахсан дар як кино боз кардан ин ифтихори ман буд, орзуи ман буд. оҳиста гузарем ба дигар мавзӯъ. бошад. нагӯянд ки фақат ҳамин Алишерро даъват карда фақат филм дигар саволатон нест мегуфта. ба гуфти гапҳо бо санг омада сари ман мезанад. ба ҳамин хотир мегузарем ба дигар мавзӯъ. давлатам, савлатам, ҳимматам модарам, ҷаннатам, неъматам, ғаниматам модарам. баҳри мо
دایما با دعا مادرم، همچو حوری بهشت به خدا مادرم. دولتم سولتم همتم مادرم، جنتم نعمتم غنیمتم مادرم. بهر ما روز و شب با دعا مادرم، همچو حوری بهشت به خدا مادرم. سلامت باشم مادرای عزیز. سلامت باشید. یکی از آوازخوان‌های دوست داشته مادرها هستید. سلامت وقتی اونها همیشه زنده باشید. باشید. همیشه مادرای عزیز ما زنده باشن. من اگر با ایجادیات شما با فعالیت شما نظر افکنیم، هستند ترانه‌هایی که در موضوع مادری رفته یا پدری رفته، در حالی که پدر و مادر قید حیات هستند، سراییدن همین گونه ترانه‌ها چگونه اصلا احساسات خودتون رو فرا میگیرد در حالی که پدر و مادرتون قید حیات؟ راستی گپ محمود خان، من پیش از اول یک متن رو انتخاب کردن و پیش از خواندن اول از مادری عزیزم، از پدری بزرگوارم سپارش میگیرم که من باید خوانم یا که نخوانم. لیکن درد خلق، درد مخلصای من بسیار اکنون همین چیز را طلب میکنن. من باید همون چیز را خوانده پیشکشی عامه گرداندن لازم. برای همون چی توصیه میدید مادر جان؟ گویم بچه هم هر آن چیزی که مخلصانت میخواهند با گفتی همونها رو. مبادا همون درد رو با فکر خودتون یک ذره باشد هم خودتون احساس کرده میتونید؟ میتوانم محمود خان در وقتی ثبت کردن همون چیز حس میکنم. من بسیاری سرودی مادر پدر رو اگر شما نقص اهمیت دهید، اگر من با گریه سراییدگی گریه هم بیاد یا می ایستم یا با ایستید اکا وفا اکا یا با من خودم بیام بعد ثبت میکنیم. گفته ما اکنون استودیو اکای عزیزم همچون استودیو خودم دیه، یعنی خودی با گفتی گپ ها وقت وسیعی که هست دلمونگی با این ثبت میکنیم، ایستاده دم گفته تا همون چیز به دل خودمون نچسبد پیشکشی عامه نمیگردانیم. این مبادا استفاده مهارت اختیاری نه؟ نه این صمیمی عقل همون چیز میبراید. مثلا سراییدن درد خلق، سراییدن از معماهای خلق، این البته بهتر است. با شناخته شدن، با محبوب شدن خیلی و خیلی اگر گویم به درجه ماکسیمالی تاثیرش رو میرسونند. اگر تاثیرش رو نمیرسون من فکر میکنم که امروز شما شناخته نمیشدید. سلامت باشید محمد خان. مثلا اینقدر درد خلق رو میخونید، اینقدر از معماهای خلق میخونید، مثلا علیشیر رو همیشه میبینیم که تبسم کرده میگردد دیگه. لیکن همین علیشیر هم یکون پرابلم داشته باشد همین یکون دردش باشد پس این خنده ها شاید یکون دردها باشه، یکون معماها باشد که لیکن فقط پیش اکران پیش مردم میخندد. علیشیر هم یکون پرابلمش هست. به فکری من محمود خان صنعتکار دو صحنه دارد. خب به فکری من یکی صحنه ای که پیش خلق برآمد میکنیم، یکی پسی صحنه. بعضا وقت حالت میشه در یکان جا میرید عصبتون خراب و از شما همون چیز مثال امانه با گفتی لهجه خوجندی گویم اگر ارتیست آمد از یک تا سرود میخوانند امانه طبع ما خوش میشد، لیکن شما نمیدونن که شما در درونتون چی درد دارید. لیکن حرکت میکنم، کوشش میکنم که به آنها سخت نرسیده باشم. لیکن درد هست. خیلی اکنون یگان جا رفته باشم، اگر همین خیلی احساسات داده شده باشم، اما حالت رو من به شما گفته ایستادم. بایش بیشتر همین دردی دلتون رو با کی میگید و دلتون رو اگر ساده تر کرده گویم با کی خالی میکنید بیشتر مورد؟ با مادر. با مادر. باری آخر مثلا کی اشک ریزانده بودید از همین درد و غم و پرابلم و مشکلی و معماها؟ راستی خاطرم به نیست محمود خان. عادتا اشک میریزونید؟ بعضا انسان ها چونین مثلا چونین خصوصیت ندارند، با گفتی گپا همشون همه درد، همه مشکلات، همه پرابلم های خودشون رو به دلشون گیرون میگردن. بعضا افراد
اشک کدی خالی میشه. اشک کدی خالی میشه. ممکن شده باشد اشک ریختگی باشم لیکن در خاطر ندارم. همین پیچی روسا مثلا گواه شما رو خسته میکرد؟ نه شما بود مانده میشودش؟ نه بودن. اکنون همه هر خیلی گپ میزنن. یک کس راست باشد یک کس دروغ باشد. اکنون هست که در جامعه ما همه خوب انسان ها همه یک رنگ نیستند که بعضی کس می روید این خیلی شده است این خیلی شده است این خیلی. لیکن محمود خان من شخصی خوشبخت در سرم پدر مادری عزیز مهربان بزرگوار دارم و نعمت خداوند هست که بر هر بندگانش تقدیم میکند این فرزند. از آن نعمت منم بهره‌مند هستم. دو فرزند دارم، دو شاه پسر، یکی با نام یعقوب و دیگری یوسف. یعقوب باشد در مکتب جوانی در صنف 1 فعالیت میکند، تحصیل دارد. یوسف باشد سن 4 دارد، 4 ساله در باغچه. اکنون یک تا چیز کوتاه کرده گویم، هر آن چیزی که ما خواستیم نشد، هر آن چیزی که خداوند خواست همان شد. یعنی اینقدر. اکنون نمیخوام که به یک شخصیت باز زفتی بدش رسیده باشم، نمیخوام که به طبع نازکی یک کس رسیده باشم. وظیفه ما علیشیر جان تنها پیشنهادی سوال ها است. حالا بعضا نفرها میگن که این سوال میتید می وای سوال میتید یا این سوال نتید وای سوال نتید میگن. اما یک چیز رو گفتنی هستم که وظیفه ما فقط پیشنهادی سوال ها است، جواب دادن از مهمان. میدونم. اکنون شما هم این ممکن پایینای کامنتاری و همین سوال شدگی بود. چگونه که شما موافقی درخواست و خواهشی مخلصانتان موضوع رو انتخاب میکنید و سرود آماده میکنید، وظیفه ما هم همین گونه است که با طلب و درخواستی مخلصان مهمان ها رو دعوت میکنیم. همه خیر. محمود خان زندگی من فکر میکردم که پیشرو عصبی که تجربه‌ام کم بود، فکر میکردم که فقط یک خیل میرد. لیکن این خیل نمیرفت. من میدانستم که یک خیل میرد زندگی تا آخری عمر همه خیل. لیکن بعضی چیزها هست که دیگرگونی میشد، دیگرگونی وارد میشد زندگی تان. خب اکنون همه کوچه ها رو خدا و شکر 100,000 بار گذشتیم. نغزش هم بود، بدش هم بود. من نمیگویم باید زفتی بدی یک کس رسیده که وای فلان بود من فلان بودم یا یگان چیز دیگر. اکنون هرچی که شد گذشت همش با خواست پروردگار. اکنون اسنش فقط نیک به نگاه میکنیم، فقط نیکش را فکر میکنیم و برای نیک میریم میشه. بیزور همین گونه باشد. نقشه اوله دار شدن نیست؟ هست، لیکن از تعمیر رفته ایستاده است. وقتی که تعمیر شد پس از آن اونگی توی خدا خواهد. من توی بسانی شما بیخبر نمیمونید. رفته روی البته عروس پیدا شدن یا حالا؟ نه حالی راستی گفت با این مرحله نرسیده من؟ نه حالی نمیدونم کی باشد، از گوشه ها باشد. با گفته گفت نامزاد ها هستن، وریانت ها بودند و من گفتم که یک بار همین تعمیرها رو جنبست کنیم، بعدا این فکرش میکنیم. قبول. یک کلیپی که شما بنوار گرفتید خیلی گوییم از نظر گذارون، یعنی پرسموتری زیاد گرفت و هوادارانی زیاد پیدا کرد. نام سرود رو اگر من حاضر گویم شاید اشتباه کنم، ناسپاس می چی بود؟ خداحافظ بود. خداحافظ بود. مثلا روی کار آوردنی آن همون ترانه ایده کی بود؟ ایده از خدا ما بود.
همون وقتی که کامنتاری ها رو خوانده فرامدم این از حیات خودش بوده است این همه خیل شده است سانی بخیر با گپای قبیح بودن وای بودن نغزش هم بود بدش هم بود لیکن اکنون کلیپ هر خیلی حالت ها رو نشان میدهید که مقصد همه هوشیار باشد دست به هر چی نزند همه میگویند که من تو حتی در توی در مرکه من خرسند میرم و گفتی شما خنده که میفرام میگویند که شما حیاتی خودتان نکردید میوای نه حیاتی من نه حیاتی آدم ها مقصدی سرود همون خداحافظ آماده کردنی ما برای رنگابرنگ شدنی رپرتواری خود ما بود مثلا از حیاتی خودتان بود نبود این مهم نه مهم آن است که مثلا هر نفر یک فکر و اندیشه خودش رو دارد بعدی تماشای همون کلیپ فکر و اندیشه خودش پیدا می شود مبادا روی کار آمدن همون کلیپ آینده با تقدیر فرزندانتون مبادا تاثیر نمیرسوند نه اکنون حیاتی صنعتکار میدونید که محمود خان ما باید به هر چی موضوع کلیپ بنوار گیریم اکنون به گفتی گپ ها یک خیل کار کنیم اکنون همین ثبت که برآمد من همونجا وقتی که جدا شدگی بودم وشتم همین صداها خلق خودشان این گپ ها رو از کجا وای کردن لیکن با فکر شما با تقدیر آینده فرزندانتون تاثیر نمیرسونه نه اکنون آدمی چی میگن شعورناکش نقص شخصیت ها به خودشان درک کرده میگیرن که موضوع درباره چی رفته ایستاده است کلیپ درباره چی باره شنیده بودم که در آغازی فعالیت همین برای رواج و رونق شما برای شناخته شدن شما همین پدر روز شما مالیوی کمک میکردن برای نوار گرفتن کلیپ ها و دیگر خرج ها همین اساس داره؟ بله اساس دارد لیکن یک کلیپ ترانه به یک کلیپ ترانه همچو ارمغان تحفه کردگی بود همون شخص وقتی که مرا خلق شناختند و بسیاری آدم ها میشناختگی شدن خب این سبب از پاندمی بود که همون سال من تنها همین سرودی مادر من آمدم گویی را خواندم با طریق تلفن در یک جا هم ماندم خواندم به سامانه اجتماعی جا کردم پس از آن در همه جا وقتی که چند هفته بود تمامی همین سامانه اجتماعی با همین سرود همه میگرفتن استوری میکردن این میکردن همه جای گرانم همین سرود پیشکش میشد همه جا با همین خلق شناخت با همین خلق دوست داشتن همچون فرزندوار احترام میکنن حرمت میکنن عزت میکنن از همین کار آغاز شد لیکن وای سالایی نمیدانم 2016 بود یکمین کلیپی که من همون نفر همچون ارمغان تحفه کردگی بودم یعنی شما باری هم کمکی مالیوی طلب نکرده؟ نه یگان بار من هر آن چیزی که کنم خودم میغلطم میخیسم خودم میکنم گفته مقصد داشتم یک دوی دیگر سرود میخونید باز گذاریم آیسته به دیگر موضوع باشد بهتری میشد توی زیبا منم آن عاشق شیدا روی دنیا توی یکتا توی آرامشی دل تنها توی زیبا منم آن عاشق شیدا روی دنیا توی یکتا
توی آرامشی دل تنها. همیشه عاشقان دوستدار یکدیگر باشند. الهی میگونه باشد. بیننده هم مشاهده کردن که فایزی زیادی برنامه رو ما جدی بردیم، یعنی که جدی صحبت کردیم، چون هر روز خودتون در توی هستید. البته که در توی ها یک حالت های عجیبی، یک واقعه های عجیبی هم میشود که گاه به یاد میاریم و خنده میکنیم. یگان حالت های عجیبی هم گویید که بیننده ما نگویند که این فقط اینها حدشون هم جدی صحبت کردن. گفته گپا یک اونهای خندانیم. کدام حالت های عجیبی رو مثلا گاه به یادتون میارید؟ حالت های میشد که هم خنده آور، خب هم جدیه. چی میگه؟ دهشت انگیز. خب اکنون طرفخانه‌اش نمیدونم، خاطرم بس که پایانی صحنه بین مادرهای عزیز گفتم که چو همه شمایان عزیز زیغ بوی می نمایید، خیلی برآمده رقص میکنید، گویا که هوشی همتون پریشان باشد. خانم گزمال کشتم می نمیگفته. گویم اگر پگش به یک مادر زنگ زدن گفتن که دین اما معرکه و ششتگی بدیم و دوست دیگه همسایه هم ما سراسیمه کردن. لباس هم رو گزمال کردم و از خاطرم برآمد. گفته سانی در حال من وقتی که همین گپه میگفتم به فکرشون زده است. در حال گفته که نشونم اکن یگان جواب دیگه انده تلفن کرده دخترم همون گزمالا حتما کشتمانید وای کنید. گفته نه پیشش گفتیم سال میگم نه پیشش گفتیم فقط سیمش سوخته سو لیکن خانه درست خانه جاش بخیر درست. همون رحمت شما و بچم ما خدا خواهد توی کنیم اگر حتما شما میگویم با دیگه موضوعتون میگوید و ناگاه این دفعش وعده میگوین چیز اگر محکم نکردی باشیم محکم میکنیم. حالت ها بسیار میشه. در چی میگم در طرفخانه ایواز شدگی حالت های هست که مабодо аз концерти имсолатон метавонем ки мисли солҳои қабли як навори аҷоиб пешниҳод кунем барои мухлисонатон? бошад. ба гуфти худатон даргоҳи мо барои шумои азиз ҳамеша боз аст. шумо метавонед чандум басте ки набошад рафта бо таъби дили худатон сабт кунед ва пешкаши мухлисони азизи мо, мухлисони азизи худатон гардонед. мо аз ҳамин сарамо ба осмон мерасад. саломат бошед. бо суҳбати имрӯза, бо саволҳои имрӯза мабодо шумоя нороҳат накардем? хаста нашудед? не бо шумо чӣ қадар ки одам суҳбат кунад кам рости. саломат бошед. барои қадар эҳтиром, барои қадар самимият ва барои ҷудо кардани вақтатон ба ин барномаи мо, ба ин суҳбати мо исори сипос. саломат бошед маҳмудхон. шумоя ман ташаккур мегӯям, раҳмат мегӯям ки моро даъват кардед, ҳурмат карда, иззат карда, эҳтиром карда. моям сарамо ба осмон расид. аз замин то осмон аз шумо миннатдор ҳастем. саломат бошед. бинандагони азизу арҷманд, дар паҳлӯи мо нишастани Алишер Набиев, иштироки Алишер Набиев ва ҷудо кардани вақт аз ҷониби Алишер Набиев, ин ҳамаш бо талабу дархости худи шумо буд. саломат бошед. ташаккур ки бо мо ҳастед. барои тамошо кардани шумо, барои бо мо будани шумо мо ҳамеша омода ҳастем ки наворҳои нав, суҳбатҳои навро манзур намоем. ба Алишер Набиев исори сипос, ба концерти дар пеш истода муваффақият ва ҳамеша фаъолияти шумо дар авҷи аъло бошад ва ҳамеша дар маркази таваҷҷӯҳи ҳаводоронатон бошад. бошад. гуфти шумо шавад. сипос. бошед.